ground, itawasaidia. Jotugo machon mag Harambee Stars Paul Mungai, Kiongera Wilson Obungo Buru kachiel gi David Kingatwa na gin moko kuom kocha 28 mano oyudo boke mag KFC bang' tieko tiegruok. Tiegruok no mar jumbe 5 notelie gi jopuonj mag CAF gi FKF Twahir Muhidin gi Zedekeo Tiene Love Mambaraki Sports Club County Mombasa. Kano bang' tieko tiegruok no, kocha Muhidin nopuoyo riwruok matao tuke adhula FKF kuom puonj kocha mag adhula kolero ne timo maber. Tim mar Junior Stars tuke mag Sekafa ranyisi ni olemo mag tiegruok nenore. Mpira wa kileo tofauti kubwa sana ipo na mpira ambao walipitia nyuma au mafunzo mapatia nyuma. Wameona kwamba mpira wa kileo sayansi inahitajika sana ifanywe na waijue, na sisi ambao ni former players tumepata hiyo opportunity. Hapo kitambo ilikuwa hizo nafasi kuzipata ni ngumu, zingine zilikuwa zinapeanwa kwa kujuana, lakini kwa saizi ziko wazi tunazipata, na tuna opportunity nzuri sana ya kuweza kusaidia nchi kuleta zile talent zingine ziweze kufika katika kiwango cha juu.